FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 yina kabomo and ene akwa ye first June and somewhere coach kwa bremai no yabwa no kasia kwan so a yede eba bedaimo and somewhere eba ne so de bedi mo tintimai no and se ene looks for ababontin de ababetuja se enchekra ni mo ya no student loan trust no empanyin for ehwe na wonom acheche sika bi ede ama won call for so and na ababetuja se kuo bi wonom atre won se ede agu ye royal osafoma for so de ensem ena panyin so wakwa ya enu ntine wonom so eyesa ede achre no emu nsem wo hase no ma ne nyina ye ba beda no wadie na asikuma odobin brakwa abato mpesua so fifi mantem ho ena MPP panyin bi ono so pe emrahye badwuma konwa ne de no wabo hwema wo bi ede agu ambulance services wonom so asoma ne nyina mu nsem no wo bete ewo kase mu na GSS wonom de ababeto just first quarter na ne Ghana trade ho nsensem data ne se de niamasi kono wonom ekyerese sika bi ye no eye $100 million na wonom anyade afiri ho a ne nyina nso mu nsem ewo ha se nom na ebusia enipa bese wo ha aduowotwe mienu na empanyimfo aye adom ene Ghana ba no waje wonom atoma ne nyina mu nsem no yede eba bedai mu ye ene afoforo bi edika na editie no na ene anope mo sonfo ohene ire Mame ekwia yeboa esiama bronya brewati amatrase a mede eba besomo wadaro makaye ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube na TikTok no so yetwa live ewo ho Sompa TV www.sompaonline.com so ubetimi afa abefo kwantempo fidient entano so na watimi etie yen akenkan 70 bi so ede afri wabusia ene akwa ye memendente no yenhwe na ye monsem ne taw sebeya wo mo kwa ye wo mo kwa sorry ene wo mo kodi omdwuma nyina no obenya kwan akodi ne ntam wa bra wo tie nsem ye wie ensem no ye hyasie dia ne ye de hyasie ede afri eye National Union of Ghana Students news for wonom so akache na wonom ede ababetu just say aban no wonom ne nakwa ahyiamu wabra na panyipa yo no ehwe nwomesua so yewura osai ya wadutwum ya wasai eye mrahye badwane de ma de hya ya wonom ewo eye bosomtwe abato mpesua so na afi krampo no panyipa ya yefre no nuhu mahama ya wono so na yesiwo de ma student loan trust funding akodi ahia na enhyamudie no ni nyina da ekosi se enemu ye ne kyerɛ ya no wonom eba behwe se be ya student account no loan fund account no on betimi e de 5 million Ghana cedis etimi atomo na hwiobe na watwe mienu ntem no so no ene sika twitwiri di ya edi akye no enche kora wonom esa de befo so se be ya ne manyina bekoye ama safoto no so no etimi asoso asuafo asene ama nwomesua etimi akonkan na panyipa ya wono na etua nuksa no yewurayi ene yebo enkomododo na yenko tie ensam no sade wo sidi nkyekyremu ma ya wo hia ensentrefo danedi na anya minu e kan ho asem ba ko akogina yenuanu bi omo Morocco UK ne Hungary wo mu nyina depend anase omo so aban emo a ode boa omo kwaji nimbie ba beboa ye man puntu ade ba ko nso a etoso mienu akwa sika bosia nketo a aban ede so yenuanu bi a omo sua ade wo man mu asene ema etimi boa ma omo no tiasem so kotote na de ha ne se yenuanu bi enche betron so he o various universities no anase yen school bon to aso no na de ha adwene ne se aban entimi ntua sika ese ekọ na ebua ma omunya akonya etimi tron so he no intinansa ade ba ko the National Union of Ghana Students ede tu dwa ne se yesra aban anase kachira aban se onhwe na ni manimu ya ontoto nyama ma bibia nso nko eni yenuanu watimanya sika na se universities no anya sika ese ekoma omuma yenuanu kwan ema omutro nso he no sane ma mienu ede tu aban ani mana sane ma mienu ede tu dwa no emu ba ko enya insusanso papa na enra enwumre ihia Minister for Education ene no enya insanso kakra fa adwene fa sika esa aban edema universities no na watimi de atwa yenuanu bi school fees na watimi atro insohe nokre the Honorable Minister Dr. Yawasa Duchum and the Student Loan Trust Fund CEO Mr. Bayoba Mahama
etie a school for nsufre and na me ne wo ka say you release sika PPP almost 25 million Ghana cedis you did just student loans e wo man no mu nyina and na me ne wo ka say wie sa dwumadie ya the first part 5 million or PPP 5 million the student loan trust fund etua ediama ye na school for na tima mo wan hiha o kakra bosom na etoso do 9 so ombetua 20 million I ka ho ama school for amu nyina eswe student loan trust fund na ska bosian kitinkiti aban ediso Senior President the man no Sierra Cheme upon Daniel no ne central for bon komo we say ni nyina na yasem de ene ye nua no ma wo mo esua de wa ma foforo so ananse wono besun yegu aban so say won fiera motutu bi no me bi won so so mo de dare da mancho baabi ni nyina ne sa aban sika atwa se wo de ma ne wonom no won fa ema ye no mo nsem na wo mo ne mpanyimfo akwakodi nhyiamu enam so ntinasem de we say apie mu de aba ye boawra mo won nsem foforo mu a ye kasa ya no ye wra ya frɛ no osafomafo wono na sa wo de wani kyeremo wo ye Social Security and National Insurance Trust ye twa no etia efrɛ ne senate na wotua no se panyi kwantrefo na ekuo ya woto ondin se Forum for Accountability and Justice wono ma babonten kyerɛ se ye wra no wakwakodin semonidie bi na ne nyina mu no so no amamra ne ma ne ho kwan se yesi ye digya wa na nke ye de asoa wo na so ye rosafomafo ba ye no ene ye senate agapade wa hya se tonton wo se mu bi ya kyese wo tum na kyerɛsie no ye obetimi di won se si won bo ne se nei senate hotel bi wakwa akoton de amaye Rabran champion so afo ya wono hwe ye nkua ye ho nsam so ye na ho nsam no akwakoye bubroja enu ti wo kyerɛse won pene to mpene no a ye royal osafomafo Kofi Bosompem waba be ye bi na de wo to aso aye de entimi mu entina ban hwe no woni konsa enfamfiri adwane so panyi pa ye wono eye president de ma ekuei eye Rafred awa wono enegina kuo na na mu a woto nsem de man central for superintending on an issue of conflict of interest, which he should have known as the Director General of the organization. Now, bro, for more conflict of interest, original baby menu into nim baby original, whether you are for the left or the right. Clearly, my man cannot say Constitution of the Republic of Ghana, okay, Article 78.3 and Article 98.2. And my point says, oh, you're minister and now, oh, you're member of parliament, obetima business of government Sompa again, or anything that government has an interest in. So, this is parliament through the speaker, and the committee would sit to look at it whether it will not affect the operations of government. Minister and also a member of parliament. He did not show interest through parliament. He didn't report his interest in buying the hotels in Senate through parliament for a committee to sit and decide whether it was appropriate or otherwise. So assembly says board no, and especially the director should have known that they were engaging in an issue that had potential perceived or apparent conflict of interest. It cast into doubt near Director General no year was Senate. We are calling for a thorough investigation to the Senate matter. So investigating President so that interferences via any investigations. Ebusiani pa yete nken Dr. Fred Awa wono ene president ya wotua Forum for Accountability and Justice ano wasa extra ade UPSA ono kro ya na say president de ma Awa Research Foundation ena watch say ye Kofi Bosompem osafomafo Senate hotel ya wakwa akoto de ama ye Rabran champion nteno won hwe na onfa ne dwumedie ento ho no obi foforo emeto aso nyesa woto aso awan hwe a Senate agapade nyina obebo de amaselu wa wi awate asigana nso so ankasa de agye mpanyimfo bi nsa ye ne sam yeto so etufa so kode bresama ye woto ne samojabum de ni akyeremo ewo emfimfin mantemo na ye kwa wode a na enye babia se odobin brakwa eho na yakwa akodro sa abato mpesua so imikyere esikoma odobin brakwa abato mpesua so hoi na MPP panyi bi eyiniti se wono wo be pepre aba na wawura mu ewo mrahye bedwan se be ya
wobetimi akwakotwe empuntuo de abrɛ na de hye aboboa no ɛwɔ empesua no so na maame Winifred Ayin ɛna wɔkyerɛ sɛ wiaso we no sɛ woni bibia na wahyɛ ase aposaposa wonsam kakra dwumadie na yɛde ba bɛhyɛ ne nsa ne muodu na wasi nkete aboabɔso sɛ ɛmfa ho ne de enema besi akɔno wɔbɛyɛ bi de aboa ne manfoɔ ɛno nti wonya nkɔmra hyɛ badwam kora wabla abato ne nya nusuo no wawesa hwɛma wo bi de agu Ghana Ambulance Services wɔnom asomo ɛkyerɛ sɛ enema sɛ de asi koro no wɔho sɛ bibi techema ɛwɔ wɔnom ɛhyɛ ne ho nte no wasesa car ties ne bi ɛmono kyia wetie rubber ɛna wɔde akɔma wɔnom sɛ wɔn nye sɛ bɛyɛ a wɔbi ho kyerɛ no na yɛpɛ ambulance ɛde natomo akɔgye no nkwa ɛwɔ ayasabea ɛntɛmpa so no yɛbɛtimi ɛde akɔ yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie maame Winifred ne nsɛm ahodoɔ a wɔde to dwa wɔ abra no ɔyɛ ayɛyɛdeɛ wɛsɛ abena bi na obi bia de ne hia sɛ bɛba bɛtumi nim mehwɛ sɛ metumi ayɛ na mayɛ bi ama me bɛyɛ 3 weeks ni an ambulance service at the 2 minutes. For the past 2 months, won't me because one car type in your problem. Necessary. She won't pay phone to our just say to me and 1 only close your unit from our district. And mammy, I am she. Yeah, met me a befaso. Namabuano, Mabua. Necessary. In the Yamia Yadum, na met me a tight nibi. I have first settling na abro say. Omonji no mo fen show mo edwum no mo mo say na be o me save lives e wo yen district ni abena bi na obi bia de ne hia se me ba betumi nim Ebusia nipa yete ne nkan eye maame Winifred wode wani ekyiremu wasikoma odobin brakwa abato mpesua so ye no ewo mfifi mantemu a wono na ekyiremu ewo MPP amanyoko ni dim se be yobetimi awuramu omrahye bedwam na watimi akopre empuntuo ede abre na de hye wo se ebronkoma eso nhwani mponie na etikuma kwaduro na ebeso abribra wanya nkomrahye bedwam mpo na wote eye mfasode ede ma adehye na wobo wonom na obeduru ho ene empunto no ebesu wa na emergency service ambulance for wono panyi pa ye ono so tua no ewo mpotem ho yewura Daniel ehiateku wono so ene ne dom ensa kan ye de ya no mse oh mame wa ya de woto na se anwum sei edema no in fact the time no dey buy na ba on time pa activity plans I say you be close down station because I share station now structure na ile were defective baby and I see you so ba be hwe e ka che se ndi wo bi ma se ye ya ncho ba na ku ko because I be close but as on media be there but you say when once they hear the news they will do something about it because after the times we got so many doors several times but within the shortest possible time and no media be and for surprise my until that na baby na yebo mpa se nyambe she nunya na butewa ewo ni bia ba achieve in fact the time no dey buy na Ebusia na chese yewura ya yete ne nkan yewura Daniel wono na wode wani kyeremu wo asikuma odobin brakwa abato mpesua so a advanced emergency medical technologist no wono na ni nyina eda na bem na wode na ase rampimo siedu we say maame Winifred MPP parliamentary candidate ya wono so ewo empotem ho yebo rama wo ensemfo from na Ghana import bill no first quarter wo 2024 we say mo no Ghana statistical service for one de ho samwa ba betudwa etrese etimi akwanimu akwakodru dollars ni million no wo ha na emu nkyerkyeremu ene emu nkontabuo se de wosi echichemu afa ye no wo mo ede mu nkyeremu ede ma sei 23 we are recording about a 42.2 billion Ghana cedis from an exports point of view, representing 30% increase in our total exports between 2022 and 2023. From an import perspective, in 2023, the total value of our imports stood at 180.7 billion Ghana cedis relative to 148.6 billion Ghana cedis. Keep in mind the rate of growth
for exports relative to the rate of growth for imports. I did indicate that the rate of growth for exports between 2022 and 2023 was 42.2 billion Ghana cedis, and in the case of imports, we were recording 32.1 billion Ghana cedis. So while we are seeing an increase in exports of 42.2 billion Ghana cedis between 2022 and 2023, in the case of imports, we saw a 32.1 billion Ghana cedis. So clearly, between 2022 and 2023, we were doing more on the side of exports than imports. The storyline slightly changes if you look at Ebusia na chese abanko ntabufuo panyi Professor Samuel Kobina enim enana wo chirechiremu enema ahodo ya yekra edi free edi free ase no mumpo ekwa amanone no ena chese eno ho enkontabuo no wo chese etimi akọ enimu a ni nyina emu ensem no etodwa wabra na wonom launch Ghana 2023 trade report no ena enam so apanyi ede ekotu edwa ewo ho na eno echi no ena yewura enim wono so etrese ene wohwe Ghana sede yadwade ho nsem no esi ekro na yetimi aboa enyamfasode ede efrimu yesika bebro 11.5 billion Ghana cedis and a first quarter 2024 inkwano yatwe ede abraban. Is slightly different from a US denominated perspective. From a US denominated perspective, we see a slight decrease in terms of our total trade value between the last quarter of 2023 and the first quarter of 2024. In the last quarter of 2023, from a US denominated perspective, we saw our total trade value being 9.1 billion US dollars relative to 8.5 billion US dollars in the first quarter of 2024. What does this mean from a trade balance perspective? From a trade balance perspective, given that total exports in the first quarter of 2024 was 59.5 billion relative to 48.1 billion Ghana cedis, our trade balance in the first quarter of 2024 was 11.5 billion Ghana cedis. 11.5 billion Ghana cedis trade surplus, that is exports being higher than imports by 11.5 billion Ghana cedis. Aban kontabufo panyi yira Professor enim na abusia yekọ ekotie no nyina ya asem da ye ba bebo na Ghana sidi ne ye twene na asinya se enwa ya wo kọ na asifie no wo se sa niama wo se nyina betimi aboa ama asa ama no agina na so pintin se be yo man so no yesika sem betimi agina brane na ama adehye dwade mu ne titiro no etimi akoye ma hoton so no ayetememufo edia yekọ emranimfo wonom adwumemu na wonom so ewo ekuo bi ya General Legal Council ena wofre wonom ye kase ya no emranimfo bese wo ha adua wotwemienu ena waye amamrani amane age wonom atom ewo wonom so ekuo no emu ya ma me gifty afenyi dazi wono so edimu entintimai wabra aban lawyer panyi woji wonom atom echema me get through the samba tokuno woji wonom atom ne yenkonkotie ensama hodo ya etodwa ewo dwumadie na ase. Jump in excitement, let me also whisper to you to please calm down and approach this profession with all your ears, mind, and thoughts. The lawyer and society. If there is anything that history should teach us, it is that humanity will always challenge itself and compel the communities we live in to change and move. The history of nations, families, and identity of individuals seem to constantly ebb and flow from one structure to another. Kindly reflect on the structurally strong ways in which society has been changing in the last century and the last decade. The hitherto seemingly resilient doctrine of sovereignty of nations that dominated the history of nations in the last century and after the First World War is now being challenged on every continent with wars, secessions, and ethnic upheavals. Just when it seemed that democracy as a form of governance had settled down after colonialism, a different wave of asserting power
Ebusia nipa yete ne nken ye asua ye no ehwa atentene ne so ma me ya wotua no get to takuno ya wasa ya ban lawyer panyin na woji enipa wo ha edio wotwe mienu atomo ewo emranim adwumanim no na wotu omofo se wonhwe na wontimi fa ne mafoforo ye no enam kwantene ne so beboa adwumakuo no na ne nyina mu no wo kire se nei no ayeden akwakoye haw ede ama ewiase nyina se ebenya nyansa nimdie na yenya entiase ewo eye aloyafo mu na so no mo ma we say empusu wonom mo hwe akomo ema wonom so eti enwoso woso saa ne nyina mu no munye omafam de bia wo benya na so betimi ayesebe ya emranim adwumakuo no ebetimi afa ne ntampa efra ne titru ene omaiga na mu hasenom ebusia na ye kwoma me ehra owusu wono ne ye kasai no woye abrekuma west ma hyebedwane ya wasaya soafo ye kita hodie ho nsem nyina da eda na bem ma me ehra ede atodwa se yewra Dr. Mahmoud Bawumia ya wono ekita Frank emo ede ama MPP amanyoko no yesi wode hyenko enantiente no wo hia dom wo hia chitafo bi tuapana mu bi sebe ye no so betimi aboa no ebo ne dwumadie mu na no ena edin ya betotodwa no ma me ehredin aba bepie mu bi nam so sentrefo ne na bonkomo ese waye krado se ye boldin se brabe ye mapanya be de akira ubeso mu ana ena wache se oh senke ya sempa ema wo mu a eyeye mi ankasa so no me kume ho me wa hofama e wo me dwumadi ahodo bia ye de ma me mu nte no enya de a me kwopre se me kwa akopre se be ya metimi enya na so no se mete wona se wo so gu menum de a enya de a meka ma no so etimi atomo ma me owusu e de nsem to awe so dwuma bia e de be se me nsanse menye no erade adomunti ye de erade mo a what omo hurufa so what me din wo mu ana ema wo mu me se ema wo mu enya de a ye pre enti me nkonko pre nkogina ba bia nkosre se ye mfama me na emom se beto me line so me ya ma ayefe pa yi pacho sesi am ye minister for communications and digitalizing enyom nyina any MP for Ablikuma West enu ye adwumamu e wo se me se ye bo mi din se me nkonko ye adwuma fufuro bi nsusu a ye de erade emoa ebeye na sesi ade enamo a egu apaso no na ye ho ebusia enipa yete ne nkan Ablikuma West ono na ye mrahye bedwane wo ho so afọ ya wono so hwe nkita hodie ho nsem so ene abefo kwan ya yefa so didi dwuma so no wono na etua no mame extra owusu ekofo ene ni din afa ye mra soame ahase nom na ebusia penyi pa bia wono eye siwo eda aite alignment ano Mr. Robert Aite wono so de ensem bi ato abem ne nyina ya desle se adaroma ema ya boso se de nyankopon si boye no ehu hia se udru wo mpanyi fie so mu ekona wo ya tie simo no boso meso a emoja kakra ebenwunu wo na se wo konfiche no wo bu nse no ena be me yehu sampa wo ma yom no wo si ekwan ni mu ano no na wo kire se basa na wo hia ne ma bi na wotimi ede asoso moja na no se be ya enim guase bia ma wo abra moja na tete de afa ho ama nipa de yensa tete wo so am yetwetwe ye ne ahwe prenu prensa so na no ena wo kire se sanitary passing eno ena etimi boa ema obakọ afiche no de siesie no ho a ema apomuden no esipi esita edema oni kro anu nte no wakoto asre abansa da roma ne nsa da ne nsa yem okra ne nsa makra ne atechede aban som se be ya tasa hodo eto ahodo ya de ato sanitary pass amoase so no wonyi free so anase wontete so kra se be ya esa passi anono ne bo no enhyada enkon kan pi no obi atimi atobi ama hosiesie ho nsem ene apomuden ho nsem no so no etimi akonkan wada sansem wese nyina di e de kire ye wa abra no so etam sanitary pass setie ne e de remo e wo so am vocational technical girl student wonom so akache kwache wonom a enam so ntino wade ensem sei eto adie ye come ya me di sa me brem plan se me kuma me ye no me kire me aduma ti mo ma wo ma se ti se o mo brem to se o se bulwa tani me go new mo fam se ansana mo ti bi afia mo be ma ti me go se school house so flower no mo ha no so no
ma ni se sana sana pana o tu bi chele so so fa sa ho ti mi ma bi se me bo o kaka se de be e fu sa bre na o mu ko ahun se ni am ko se mi de mo mo se o ni ro mo na o mu se e di de afi na ya sha se ayo mo se e ma no ayo ma bi se o be so mu ra me me se e me ma no so o ba e ho Ebusia Chief Executive Officer Mitreti Brekesa ya wada aite alignment ano ye Robert aite ene ye ko ekotie no na rade nkoso ensura panyin na wonto ne nsem no ntimi nya dodo na wadwene ma ya ho ene emaba wa ho nte rade so enhye na namu na wakoye ayeye de we say edema asuafo no wonom a wonsa eka sanitary pass bi ede free panyin aite nchen no wonom so esomu a woto nsem say ede tre no Ebusia say ye Robert ayite alignment na ye there ya wode sanitary pass e koma so ame vocational technical girl students no and a wonum so mo so aseda wo mo ede ema no na ebusia mizo free drink and 5G meza na ye kan for the amount say na akwakoye memenda dodo na e na ekra wan de hye aye yie so ede attach bi ji awade bi tu ebedin ebi eye party awodo mo amokonsa nsafonsafo ahodom no so no munji bi na entime mu no de serve ahwo de ma obi a nani so ma na pomoden e ma na hoden eno ti mu amoton drinks ahodo nyina na ye ka for mizo free drink and 5G meza na yankase anu abamu nso e na ye chinchim na meza 5G ne de e ma wa hoden nya asem ke energy drink papa we non alcoholic ye fa preservative bia enso so monte wono mu a ebetimi aboa o bo modin am yankasa me nu abema Dr. Silas frabe na wonje so ba bia wo bia pese obra obi a wo de betoa e wo aboboa no e 0246 270221 0246 270221 na waje wo so na Starboy wase wo hwe live e wa Afumem airport wase Sompa kase no site ne nche kwa monmonyafo Adusipoku wase nkame MP e waso na fo south teacher K20 so no oso wo chia ne papa enne wase no joke e na wonom etade frɛ wo bo wase Kofi Buache wase se kwatre kwaso obema ontoma ya no atie ni din Yewra John Dramani Mahama woni hwe e de magana fo biam ne nche kwa monmonyafo Jonas Morris Wood this year wono wo adanse akrofrum panyipa meso mechia na Wasiu Adams wase good morning Sompa TV wo hwe wo eye misro na say wo live in technician Wasiu Adams yo ya da se papa ye sanso na ofori amanfo prince as Sompa news papa ya chia munyina bampena se enso minu abema ho mechia papa ye why ene ma abla munyina mo hwe rade enkoso a enhramom ye de nsem no esi ase ne de aseda ma Yewra asante yebo Benedict wono ene semfo panyin news crew ya wono mo Sompa 93.1 kuma se kase dem afa Sompa 98.9 sunya ne kase dem akwanya akwa bro no ma ochia minimo na napoko ne dom ne nyina so eso mo etoma de hye ye won potamo sanso ena me kasa minu abema apam dada baba toes na face thematic mo enso ne wo ahene mu nyina brada frep mu so mu ewo eye nkranza Sompa 90.7 ye na wonum nyina ase na wa woje brane adagite ye nso no ye na wase papa ye midi do ahene re mame ekua yeboa esiama bronya betimi afreme abrewatia mada wase amamo enitie kronto ye sori adwa so eye Ghana fapim dwumadie na na ya boa ma libia boga enede eba beto am so na na ja sehene ya wo anwea kwanta na na apia ko bi anope wo yire mema watch mi gidi se radio adom te no wo ho eye